Ok, pozdrav. Ako je drugi snimak, još ne znam, moram prvo da vidim da li ću staviti kao drugi snimak ili zajedno sa prvim snimkom. Pozdrav svima. Prva stvar o kojoj bih hteo da pričam u vezi Can-Am Rykera 900 Sport, kojeg sam ja konkretno izabrao za kupovinu, jeste proces same kupovine, proces registracije, odnosno traženja osiguranja, pa onda tek registracije. U svakoj državi se to pomalo razlikuje. Oni koji budu se odlučili za kupovinu ovog motora u Srbiji moraće, verovatno su neke različite stvari tamo, otprilike znam šta i kako, ali neću sad, što kaže, neću da ulazim u te detalje u vezi registracije vozila u Srbiji ili Hrvatskoj ili već gde, jer konkretno to nisam radio. Znači ja ću se držati kupovine, registracije, kupovine, osiguranja i registracije Can-Ama ovde u Nemačkoj, pošto sam sad trenutno u procesu traženja osiguranja i pravljenja prve saobraćajne ili takozvanog prvog briefa, prve knjižice za ovo vozilo. Naime, da kupite motor, to je najmanji problem kada imate novac. Samo je jedna razlika u tome da li kupujete novi motor ili kupujete motor koji je već bio registrovan i bio vožen. Znači, kada je motor već bio registrovan, donekle nećete imati ove poteškoće sa kojima sam se ja susreo, jer ćete već imati veliki brief, veliku saobraćajnu dozvolu takozvanu, i imat ćete malu saobraćajnu dozvolu, odnosno Fahrzeugschein, kako se ovde zove. Što kod korišćenog vozila i registrovanog vozila u Nemačkoj već imate. Znači, ukoliko kupujete od nekoga polovan Can-Am, već ćete dobiti 99% odjavljeno vozilo, jer ovde Nemci ne prodaju vozilo ukoliko ga pre toga ne odjave sa svog imena. I zbog osiguranja i zbog neke sigurnosti. Znači, kada kupite polovno vozilo ovde, dobit ćete od vlasnika, odnosno morate da dobijete od vlasnika veliki brief, veliki Fahrzeugschein, veliku saobraćajnu dozvolu i malu saobraćajnu dozvolu na kojoj piše da je vozilo odjavljeno. Naravno, sa tog vozila će biti skinute tablice ili u nekim slučajevima, mada je to jako, jako retko, će biti tablice, ali bez nalepnica za osiguranje na njima. Znači, kad kupite polovno vozilo, sa tim papirima koje ste dobili od vlasnika, idete u osiguranje direktno ili ga nađete na internetu, pošto je sad ovde sve se potencira da se uradi preko interneta, mada to ne funkcioniše u najboljem slučaju i u svakom slučaju. I kada izaberete osiguranje koje vama najviše odgovara, bilo to osnovno osiguranje ili Haftliš, bilo to delimično kasko osiguranje ili Teil kasko ili kompletno kasko osiguranje, već vam je to svima poznato, postoji razlika u ta tri osiguranja. Naravno, što je veća vrednost vozila,
bolja je varijanta da to vozilo osigurate na full kasko ili full kasko, kako vam je lakše da razumete, odnosno na kompletan kasko. Naravno, to je i najskuplje. Znači, sa tim, kada pričamo, ponovo kažem, o polovnom vozilu, sa tim papirima koje ste dobili od vlasnika, izaberete odgovarajuće osiguranje za vas, dobijete broj osiguranja, da li osiguranje uradili online ili lično u osiguranju. Kad dobijete taj broj osiguranja, idete u Zulassungsstelle, to je praktično organ koji, kao kod nas, što policija, odnosno policijska uprava izdaje saobraćajne dozvole i tablice, to ovde radi Zulassungsstelle, to je praktično nešto između policije i opštine, ajmo reći. Odete u Zulassungsstelle dobijete novi brief, znači veliku knjigu, i dobijete mali brief, odnosno malu knjigu, saobraćajnu dozvolu za to vozilo na vaše ime. Ništa nije komplikovano, osim što Zulassungsstelle traži da se zakaže termin nakon ovog čuda sa koronom i to u zavisnosti od mesta u kom živite može da potraje i do 7, 10, 15 dana, sve zavisi kolika je gužva u određenom mestu. U velikim gradovima je sigurno veća gužva, u malim gradovima ili manjim mestima je manja gužva.